جبر پاندمیه سال 2020 در ترکیه نوروز هاتون به تاکرن لی HDP روژا اینی داخوینی یک چپامنیه راگهاند کو ای سال باجارن کردان نوروز پیروز دکن. هفسروکا HDP پروین بولدان دگل سروکین پارتین کردستانی لدمیر اوتلا آمده داخوینیه گدان او اشکره کرن که ای سال ده چارچوبه تدبیرین پاندمیه دا اوی نوروز گرسی پیروز بکن. ام نوروز 2021 قوناخک دیروکی دا دناف گلک زحمتی و آستانگیه دا پیشوازی دکن. دسردما ایروین دا هم لی جیهانه هم روشلاتا ناوین و هم جل کردستانی آلوزی هر کدچک کورتر دبه. زخت و زورداری اندهاقان زیدتر دبن. او هز دخوازن گلان بفتسینین و دستلاتی آخوا قایم بکن. نوروز روژا سرهلدانه لهمبر زورداری ظلم و هر جوره نمافیتیه. بمافیتی نقدر آمه. او ظلم و زورداری دهاق بگرز کاوا هات لوشاندن. هفسروکا HDP پروین بولدان دگوتارا خدا آنی زمان کو نوروزا هری بجوش سال 2013 بو کو او دم نامین ربر پکک عبدالله اوجالان هاتبو خواندن ددما پیواشویا چاره سریه دا. بریز بولدان دیار کر کرد هنجی پشتوانی داخویانیش bu aştiyene. Türkiye halklarının ve Orta Doğu halklarının geleceği... Tbaruşa gelin Türkiye rojhelata navin, jibo demokratibuna Türkiye, jibo çareseriya pirsa Kurd, ev name hat bu nivêsîn, mixabin ew derfet ji dest çû. Li cîhanê hemî Kurd him piştevaniya wê nameyê dikin. Hevseroka HDP dest nîşan kir ku prosa dewam bikire Öcalan wê banga çekdayînê PKK bikire. Eğer süreç devam ederse... Gel prosa çareserkirina pirsa Kurdî bi dawî nehata, me ji PKK xwasiba ku dest ji çekan berdin. Barez Öcalan gotî heftiyekê bidin min ez vê pirsgirêkê çareser bikim. Lê dewletê bi xirabkirina şertên Öcalan li zîdanê bersiva wê nameyê da. Ger îro em bi rastî behsa aştî û dîmokrasî û çareseriya pirsa Kurd bikin, divê rewşa Öcalan were başkirin. Di dewamiya gotara xwe da jî îfade kir ku aşitî bi zext û redkirina ziman û çanda gelan çênabe bi rêzgirtina wan pêk tê. Paşê jî serokên partiyan li ser taybetiya Newroza îsal hizrên xwe anîn ziman. Nûnerên partiyên siyasî behsa rewşa Kurdan li çar perçeyê Kurdistanê kirin û anîn ziman ku erka dîrokî ya partiyên siyasî pêkanîna yekîtiya neteweyî ye. Ji bonê pêşeroja gelê Kurd ev Newroz wê bibe destpêka azadiya gelê Kurd. Ev Newroz wê bibe tifaka yekîtiya a navxweya a gelê Kurd. Heyanê got gelê mazlûm yekîtiyekê nava xwe de ava nekin, bi hev re nemeşin ser nakevin. Yani dostê Kurda çi dibêjin? Dibêjin Kurd ro bûn yek. Newroza îsal jî ji bo me rastî jî dema ku berxwedana xwe em xurtir bikin. Em vê sed salê kirine sed sala gelê Kurd û azadiyê hemû rojhilata navîn re bînin ji bo me pir girîng e. Piştî daxuyaniya serokên partiyên Kurd klîba astrana Newroza îsal jî hate nîşandan û siyasetvanên Kurd li ber kilamên Newrozê govende girtin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed, Diyarbekir.